I podsmrli, ali su ovdje, kao što vidite, ova pitanja su za pitanja i odgovore, tako da počnemo s prvim pitanjem. Izvini što me ne vidite, pošto nisam mogao nešto pobrkati da me vidite, tako da prvo pitanje je Game Saračka, to Maroža kaže, šta više voliš, hamburger ili pizzu? Pa, buraz, pizza. Milan, to je moj prijatelj, kaže, Real ili Barca? Šta mislite vi? Real. Leonardo Pro, najdraži igrač. Ronaldo. Nema niko jači od njega. Ronaldo i Benzema. Nema niko jači od njih dvojice. Šta će? I sad, opet se ponavlja ste pitanje Milan, Real ili Barca. To si ti već rekao! Real! Leonardo Pro. Hoćeš li imati facecam? Pa zamisli da li ću kupiti kamericu da me vidite onako. Znači, Leonardo Pro se opet ponavlja. Leonardo. Pa ne znam kad će izaći FIFA, ali možda i neće. Ako ne bude, izvini, Leonardo. Legendary Pro stvari, izvini. Pozdrav za tebe. I opet ti, koja si vjera? Pa koja je on vjera? Hej, Legendary Pro, ja sam musliman. I hvala vam što ste pogledali. Znam da je kratko trajao video, ali hvala vam što ste pogledali moja pitanja i odgovore. Tako da sad ću malo da istimam riškar, tako da like, share, subscribe i imate jedan veliki. Pozdrav!